Sastavljamo košarkaški tim od balkanskih influencera. Ko ti je na playu? Na playu jedan jedini Mihajlo Madić. Meni je na playu treba neko ko se razume štivo košarkaško. Da će bude Luka iz 6.75. Zanimljivo, pošto je meni back shooter Boce, 6.75. Ja ću odmah da otkrivam na moju četvorku, to je Boce. On je malo težak mi je. Ne mogu Boce da stavljam na četvorku zato što je on igra šutera. Inače onda ne mogu, ali vidim ja da on ima taj osjećaj kao Sterling Brown. Ima tu haubicu. Ja na haubici, odnosno na poziciji Sterlinga Browna, imam Sraju informaciju, brate. Si vidio ti ono iz Rige kad je onaj šut? Misliš da Straja može da igra? Pa si kako ulazi, glatko. Mislim da je Sportal ili neko ko je kače. Ja sam na trojku stavio Čodu. Jel treba mi neko da preuzima? Treba mi neko koji onako, razumiješ, Čoda je visok, on može da preuzima od 2 do 5 sve, to je 100%. Ja ću na trojku Trikija, brate. Na četvorku ide Idžo. Idžo isto visok, Crnogorac. Tvoj Nikola Peković. I petica mi je ostala Debeli Sremac, Big Sofo. Isto, brate. Big Sofo. A pazi ovo, GM Tipsara. Tipsara dovodi igrače. Ja bi stavio Kuzmu. Znači, Na trenera ili? Na trenera. Kuzma mi onako, kad ne ide, bio